Pathian hruaina in ni somni panga pathian ni kan o thleng ve le tareng mai Mizoram Journal chung kuata in zawai du sangna chibai kan bu ka chau harasanna le mang an buaina thim thuana in atua mek nia an soi hial Myanmar lam chanchin thar hian bultan leng o ni somni pathum zir tom ni khan Myanmar rama zel lianber insane jela tang ta chuan sipai sarkar in an enkol dan le zel chunga covid-3 in kaidara damlo te sarkar in an enkol dana lung oi lo na lantira atira chuan meiche wat lama tangin lung oi lo na lantir na hi enchana zel chung pumpui akang kai ta zel ani prison staff then khat point lung oi lo te an zom ve hial ani lung oi lo na lantir tu te chu sipai ten an lu chil nga la zel tang nor huai hot tu panga te chu rip thim chunga hrom taka om tura da an ni ba ka na taka soi sak ani tin politics zel tang norna atel meiche panga telin zel tang mi somni chu sipai te hian an ka blum ti sipai hnai vai te hne na tanga thu chiang don ani sipai ten zel tang te chunga ral thu man chele ka wang hian liam tam tak anom ti hriat ania hemi chung changa liam te boy som turin red cross lamin je insane jela lu hi an dila ma se sipai sarkar chuan an hol ani hemi rual hian zel tang enkol tu norna atel te point hreman tura chu mai baka zel enkol na hi sipai te chuan mo phurna an la to don ni in Democratic Voice of Burma DVB chuan a soi heti lai hian Myanmar ram hun sang sanga zel tang te chu covid rileng a hluar tak em awangin military council sarkar chuan a sezol chhuale ta a tang chuak te hi covid-19 an veile veilo te sengma nei ran chuang lawin an pong tong chhuat topani hei hi sipai council sarkar in thun eina an pong lak February ni khatma a thu buai a siam sakta chu chhuwa vek tu ti sipai sarkar in thu a chhuwa nu ni somni pakhat July nu ni thum chungin zel sang le police custody tanga tang te chu an ni ta ani molamai Monday Sagain Bago Bagu le Yakhain biala zel le police custody atanga tang sang kha za chuang chu sipai sarkar chuan nimin khan an chhuwa thu an puang zara mundang atangin tang mi sang khat vel an chhuwa to bok Rangoon khopui insane central jail atanga chuak hi engzat chiang e ti hriat chen ani lova a in ta tolin mi sang khat vel chu an chhuwa to ngei thu Assistant Association for Political Prisoner AAPP hne na tangin hriat ani political prisoner tang chuak te hi an ni vek kherin arin om lova covid rileng awangin zel chunga zel tang covid sevei damlo sipai sarkar hian an enkol hne to lo ba ka Myanmar ram chunga om ram rang ambassador tengen nangai poimo in rukru suam mang le damdoi rui mang ramdan bo chia thil ti sualte sipai sarkar hian an chuani zel tang an chua khan covid virus an fili mem ti en chin su soilo an khua asikem ti takngel po en fi an nilo an hui tuam nan amoi hnaya tan mas chu an hren tir vea an chung te pon arem chan dan angin an phur ho ve mai ani anum la veng thewa quarantine center om to box si lova covid ven himna lam nei mu mal lawin a hangin an ho top ta ni sipai sarkar hian ti takzetin covid rileng do du tak se chuan ruwa mana fel tak asiam lok thin turania hetia tong pong chhuwa to pian sikai ati punlun hluai hlawm hle ni covid rileng tho thumna a hluar tan ti July thla tangin covid rileng wanga positive damlo rampum zel chunga mi zathum somsari panga chau om angin le mi paruk chawin nunna chan ta ni omin zel thu nei tu ten soima se zana trak trip khat vel hi mithi ruang an pur chuak fo thin ti hriat ani bo van duaina tok mithi zinga hian NLD CEC secretary u niang win po atel ani zirtom ni khan soilan ta kangin insen central jail tang ta chu damdoi lam enkol na tra an nei lo wangin nor an huai hota an thil ngiat ta chu an ti hlotlin le tin lo chiang takin hriat ani lo insane jail hi Rangoon khopui chunga township pakhat huam chunga omania sangkha zakwa somriat pariat atanga sangni som pakhat chunga sipai sarkar state peace and development council le state law and order restoration council hunlaya an mani sipai do dal tu political dissident teman khom na munani hel jail chunga hian machine digna chanwo ngai poimo ani ngai lowa eile in damlo en kolna lam an ngai tha le bok
zel tang om turaya tam an tang fowa zel chunga nuna chan an om chau to ani insane jela hian mila tak tak Nobel Peace Prize sia lo dong to Aung San Suu Kyi po hi sang ni pathum sang ni pasari le sang ni pakwa khan alo tang ve tua student lar tak tak 88 uprising movement atel min ko 9 Beyond Cho Coco Gi Ko Jimmy Maya le midang tam tak alo tang to thin ani Chin state ramchung mindat khwa le falam kho chunga Myanmar sipai le mipui sipai te CDF te nimin July ni somni pali inrin ni khan anral tuam fam kim nen anin khoi noi chiama he in kana hian sual sipai mi somni chuang an thi nin report donani mindat ni chu lei khwa police ya bu pakhat Myanmar sipai kota omek sipai ho in tran mun ko nana an man na mun chu inrin ni jing khan mindat Chinland Defence Force in lu chilin an kapa sipai somni chuang an kap lumani sual sipai le mindat CDF in kara in ka hai atom nu July ni somni tangin in ka na chuang le CDF mindat lammi pakhat athia nizan lampo khan falama le ha khalama sual sipai le CNDF Chinland National Defence Force te anin kap le chanchin khim chang ero kanna the thei ri lo Theini Township Northern Sun State Naung Sambu Khobul Lualdong Thingtlang Kwa MNDAA le Tatmadaw te nasa takin an inkam lian reporter ten an soi inrin ni jing dar kwa le mini somli bor vela tangin Naung Sambu bolloka sipai somni chuang Tatmadaw Light Infantry Division 99 le MNDAA Battalion 205 te chu an inkap chiam ti hriat ania nimin tlai danga le mini somthum panga bor vela tangin banglain huam chunga sipai te le MNDAA Battalion 205 te chu an inkap le te tual chung news reporter 10 an soibok Chin State Chimlama Mindat Township a inbeina thar a thleng le ta July ni somni pakhat ni lai ni khan Myanmar sipai ten Chinland Defence Force CDF laka beipui an thlak thar le ti hian June ni somni pathum atanga CDF le Myanmar sipai te in ka hai lai lo kan nei July ni som pali thlenga an po sei chu Myanmar sipai thisen chua poisa lo le nun rong pui ten CDF ral tu man sa an dil tata wanga an po sei zui tak lo chu alo top ta a in be namang in sipai ten an chu chata ni CDF thupuang tu chuan kanral thuam man to te an kota hlan turin min phuta he thil thleng awang hian indona chuan top chin alo thleng ta ani ber chu zong chu hemi chung changa ka soi thei chu ani ti in a soi Paul ni te in biak na hi July ni som paru khana to fel to na se in beina mo heti lam hoya ma lak na a om mai lo wangin be se na om deuh renga heti la hian mindat mi puite tran puina tur po khwa phu thlan ani to ani ma se in beina thar lo thleng hian be se na mei si chu a lei hlum le ta veka Mindat Township People Administration thu chu talan dan chuan sipai te beipui thlaki ni lai ni jing daruk le min somli panga a intrana sipai ten an tumber chu Chin State le Makwei region in rina bula thingtlang khwalian lo tak su 22 chevela Chinland Defence Force CDF te an ni tundin hmana Mindat Township a hian sipai battalion parukan omeka he township a mun pui nei battalion number 274 talawin Myanmar sipai chuan battalion panga a chhop lut tina ani chu CDF lam chuan heng battalion parukzinga pani hi chu aruka beipui thlak reng ani thuan soi CDF lam hian tho tan nia matupi chuasan tu sipai hlom pui chuan ni lai ni zinga meu chuan mindat khopui atanga mel somsari leka hnaya om an thleng to tian soi CDF thupuang tu chuan ni lai zinga in beina wanghian thi le hliam an oma ma se chanchin kim changshria thei alani lo thua soi CDF chuan remna le muanna kan du tuna ero chuan kan tum chu remna siam le inkana lam ni lovin ma ni a thu nei na in pe chop ro rel tunun rong pai thla kanita englai poin inkana thleng thu thei rengani tun chu mai chuan karin danin in beina a chua chuan anasa via wang ti in a soi Christian Outlook Online News and Christian News atalan then khat ngai thlak chun zom te ang
London court chuan pastor Joshua Sutcliffe police in COVID-19 in kai hruaina dan bo chian pu puisa an choi tir chu engma thiam lo na anei lo tin thiam a chan tir London magistrate chuan Sutcliffe a kum som thum pakhat mi chu thil di diklo engma nei lo ni na ta langa ko hran eng kol tu ani na nga phalna neya chuak an ha thona hmuna kala nei ti in Christian Legal Center chuan ata lang bok Sutcliffe hi April tha Good Friday khan Camden area North London a le kha te kingin pathian thu soya police pali te chuan din hualin thu an zot fia Sutcliffe hian pastor ani thu le amamo te tana thil pek te petura phalna neya chuak ani thu a soin police te hi a hril fia police te hian COVID-19 in kai hruaina dan bo chia phalna nei lo pon chuaka puluin dollar somret choi turin an ti ani midang ten tranpui an mamwa lali su a bei seina an nei ani chuan ka tranpui fawa hei hi ka ti thin dan po ni khoya po kholaya te po kakala lali su Krista chanchin tra ka hril thin hetiang chia hian Christian te ni poimo tak Good Friday ya po khan ka ti ani ti in pastor Sutcliffe hian a soi Sutcliffe hi kotin achunga ro rela dik tak alan tir chu lom leya pathian na tho ro pui tak achunga lo thleng ani ti in a soi bok lem chan thiam Denzel Washington hi kan mel hriat deuh vekin rin om Denzel hi no pangte ani tanga pathian hnen a inlan Hollywood lem chan thiam Christian thatak ni tina pathian pol thin rin na a nget mi ani Denzel pa hi pastor ania Christian chung kwa seilian ani ma se no pang tam takangin khovel thilin alunga lena anun atluang bik lem lo peilo le chaklo chung poin apa te rualina in khom thina ni khat chu pastorin thua soilain tharau thiang hlimin aron khoita a anun chu athlak ta hlok mai ani tharau thiang hlimin miram pola ka tra a chuak em a ka thlan na sa lebok ka hra thiap lo ka chaw em a kanun chuan thil omzia kanu chuan thil omzia mi hrila ti thiang hlim kania tharau thiang hlim ti kha kani ti kain hre thiam ta ni ti in The Little Things Inside Man Malcolm X le film dang tam taka chang Denzel chuan pathian ne na anin ton dan a soi I sili parkha I khum hnuai thuk taka dala zianga I thoin azong turin I thing thit nge nga yang chuta chuan tongtrai zui ol em ani finna le thil ti hriat thiamna dil fawang che ti in Hollywood star chuan jing thol hima tongtrai hlu zia le tongtrai theng hi lo dan a soi Oscar award pani dong to lem san thiamian pathian tu hril tu ni tum china college akal lain YMCA summer camp creative art director ania heta tang hian lem san lama akal chho ta zoka chuti rualem pathian thu hrila hun puma hun man ala chak fo thin thu a soi International Society for Civil Liberties and Rules of Law chuan kumin chungin Nigeria Christian sangthum zali somruk pani tha ani to thule sangthum vel ru bo ani thu ata lang Christian te laka tharum tho tu te Islam fir fiak ani tlang pui ti report a hian ata langa Christian te chunga poi khoina thleng thini sarkar chuan chin chia ve bok ma se fel fai takle kim chang takin anjiak fel ngai lo di in inter society ho tu imika imyok balasi chuan a soi open door chuan nikum chunga Nigeria Christian thaza chu mi sangthum zanga somthum ni in a chinchia kuminai ro tharuk chungor kanla mang chu chungin mi sangthum zali somruk pani lai nunna an chan towa mi somruk pariat che nikum a phalowani Nigeria rama Christian te torna thlen san hi mitam tak chuan sarkar an puwa sarkar le ven hina lam na thok tu te chuan ram mi pui himna an ngai tha ni na soi khovel puma Christian te chunga tharum thona thleng thin chin che tu open door chuan Nigeria hi Christian te ti du da hluana ram pakwana ada ani Texas Simlama Nazarene ko ran chuan kids scam an bo saya he huna telno pang somriat lai chuan COVID-19 an kaya wangin July ni sompukwa tanga ni chum chunga youth camp nei an tumpo an thul ngal District Superintendent Dr. Jeffrey T. Johnson chuan an har sana to chuan ziom lam apan theilo ni na soya rikai mu chuaza chu niruk chungin apung zel ni in a soibo rikai te hi mun san san mi an ne wangin an loina chawa contact engamaza tan neya
ko hran tam tak an in khawm thei lo pa rongbol tu le pastor tam tak pawh quarantine an ngai awangin an rongbawlna a khai lakna sa hle tiin Dr. Jeffrey chuan a sawi use scam an nei tur pawh an thul ngal thu sawiin naupang le thalai te tana kem buat sa hi a ro puin a hlu em em a chuti rualin virus in ko hran le chung ku a ngawng nat thei em awangin kan thul fel ta vek ani kem hi nei thei lo mai la an thinlunga pathianin na a thaw ngei kan bei sei ati KBTX television in atalan dan chuan tuna kem buat sai tu Nazarene Church District khian Texas hunga ko hrang hrang a huama a huam china zaw awangin naupang le thalai tana kem an buat sai chang hian kal an thanem thin hle ani Iso Krista nun le rongbol dan talan na multi-season television series The Chosen chu season ni ti chuan i towa tuna hian season thumna buaipui than le mek ani The Chosen hi mi te sum thawk khawm atanga buat sai thin ania season 1 a khan mi singsari sanga chuangin an thawa dollar makta duai sawm an thaw tlinga season 2 a khan mi nuai ka sing ni sanga in an thaw thung a thon thu ziak tu le director ni bok Dallas Jenkins chuan an lem chan buat sai thin chu atel zong zong tarmal somna ani fo thu soya a buat sai tu te zinga katel ve thei hi kalom em em a pathian hian khovel mi te hnena soidu anei ni ka hria he film mang hian pathian tu tak chu mi te kan hriat tir thei ani tiin Jenkins chuan an lem chan buat sai chu pathian man ruan nia ngai thua soi he television series season tam tak kom tura ruaman ani lain isua nun talan na film kan hmu thin te ain a be po matam zoka aziak tu hian bible a inziak lo ngai tuana manga chuidon tam tak aziak tel thin ani mi tam tak chuan bible a inziak ang ni lo a hmu nom nan le ti chip cher do wanga thon thu pu bel om thin chu tha an ti lo thuan soya season 3 hi boipui tan ni in lemchan kalphung tur po puan zara ni towa chuti rualin an sumo mo zat lana nei tlin lo awangin a chan tran hun tur hriat mai thei ala ni lowa ruang man dan chuan nakum to lama ti chhuwa tran man tum ani en a thlak kom to hle mai Hollywood khovela milangsa tak Runaway Train Desperado Heat Breaking Bad Machete le fin dang tam takalo changto Danny Trejo chuan tundin mona thlen theina chan chu pathian ani thu le sual kong thuk taka pathian in a chan chhuat thu a soi Danny Trejo hi atlei ro lai atangin sual na hrang hranga ai nam noya ruihlo le tharum thona wangin ta dina khung ani mi sual rual khung na mun nia ngai le mi tam takin som taka hun an man na mun Trejo ta ne ro chuan a tha zawng anun thlak dang lamna alo ni ta ani Fox News in akomna Trejo chuan sangkha zukwa somruk pariat khan pathian hena kai hlana tan in atanga chho bei seina reng ka nei lo tang te hena hian ni tin I hming kalamanga an tan thei tok pa chuang tin ka tong trai thina mi tengaya zom taka ka thei tan ka tong trai thin bok tin pathian hena a in thiamna soi chuka tan in chua san ai bei sei to lo nu aukas ni somni patum sangkha zukwa somruk pawwa khan a chua san thei lo maya pathian thil ti liau ni in angai pathian nen chuan ti thei lo engma om lo engma in min tina tak tak thei lo bok pathian tel lo chuan I bo ral ani mai ke po in pathian rin na nge tak hi nei lo ila ka ma khuwa thim ko pang ti in pathian chu hum tu le chandam tu ani zia soi jing ka tho piang in lalpa midang pui ka duwa pui tu min peng che ini te ni hming kalamanga ka thei tok ka ti zelang ti in ka tong trai thina rin a ka tin mun hi pathian ka zot fo thin bok ti in pathian chan damna a chana tanga lem chan lam lu chil tu Hollywood star chona soi bok Dennis Trejo hian pathian mal somna adong na sa em a film le television series zathum chuanga ailan towa sum dona lama po hlo tling lea Los Angeles a restaurant lian tak pasari anei mek ani a hring nun chanchin chuk chho tak le pathian nena anin ka chanchin ziana Trejo My Life of Crime Redemption and Hollywood ati chuak to bok hele kabu hian mi tengai ven a hlo em a Amazona leiturin a cha thei ani ole viewer te hne nang en na han ze ve leila kan channel
mina subscribe sak lo te khan subscribe ti kha mi lo me sak ve ngei turin kan ngen chawa chumi hnuah notification bell ka hmet le in ola in da don ya